Ushobora gutekereza ko ibihugu by'isi bizashyira ku ruhande amakimbirane bifitanye bikunga umwe nibura inshuro imwe kugira ngo bifatanye guhangana n'ikibazo cyugarije isi. Ushobora kuba ubitekereza gutyo. Gusa uretse kuba wabibona nko muri filime, ntibyoroshye ko ibihugu by'isi bihuza imbaraga mu guhangana n'umwanzi wugarije isi yose. Ibi nkubwira ushobora kutemeranya nabyo, ariko hari ibimenyetso bigenda bigaragara uhereye no kuri coronavirus yibasiye isi. Urabizi ko coronavirus itera indwara ya COVID-19 yatangiriye mu mujyi wa Wuhan wo mu Bushinwa. Ibi twarabikubwiye mu byegeranyo byacu byabanje. Niba utarabikurikiye wabireba biracyari kuri YouTube channel yacu yitwa Isi Dutuye. Ubu tuvugana ibihugu byinshi by'Uburayi na Amerika birakubita agatoki ko kandi nyuma yuko hagaragaye amakuru yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS cyangwa WHO ryaba ryaragambanye n'Ubushinwa ntiritangaza amakuru ya coronavirus ku gihe, bigatuma yoreka imbaga idasize n'ubukungu bw'isi bubarirwa mu bihumbi by'amamiliyari y'amadolari. Mu barwanya OMS n'umuyobozi wayo mukuru Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ku isonga haza Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bamwe mu basenateri bo mu ishyaka rye ry'aba-Republican banatangaje umugambi wo guhagarikira inkunga OMS ubusanzwe yari ifite igice kinini cy'inkunga cyatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birashoboka ko wumvise amakuru y'urukingo rwa coronavirus bivuga ko ruzageragerezwa muri Afurika. Abanyafurika benshi biganjemo ibyamamare bamaganiye kuri igeragezwa ry'urwo rukingo ku Banyafurika. Abanyaburayi bamwe barabyamagana, ndetse no mu minsi ishize umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yamaganiye kuri igeragezwa ry'urwo rukingo ku Banyafurika avuga ko byaba ari ivangura rishingiye ku ruhu. Kuri ubu umuyobozi wa OMS ari mu kaga gakomeye kuko yatangiye no guterwa ubwoba akazicwa. Mu kiganiro cy'uri buze kumva muri iki cyegeranyo yumvikana avuga ko ibyabaye bimaze kurenga umurongo, akavuga ko nubwo yaterwa ubwoba kajana atazabura guhagarara ku kuri kwe. Kuki byageze kuri iyo ntera? Ikosa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yakoze ni irihe rituma totezwa bigezaho? Nitwa Cyprien Ngendahimana, ngo haye ikaze kuri iki cyegeranyo. OMS kuri ubu irashinjwa kuba itaratangaje amakuru nyayo kandi ku gihe ku bukana bw'icyorezo cya coronavirus. Perezida Donald Trump n'umwe mu bafitiye OMS umujinya w'umuranduranzuzi avuga ko ubuyobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bwatanze amakuru atariyo yatumye hapfa abantu babarirwa mu bihumbi kandi bigakorwa mu nyungu z'Ubushinwa. Kugira ngo byumvikane neza, reka tubanze twibukiranye gato y'ingengabihe y'uburyo OMS yagiye itangaza amakuru kuri coronavirus. Hagati mu kwezi kwa mbere kwa 2020 nibwo OMS yatangiye gutanga impuruza igaragaza ko hari icyorezo cya coronavirus kibasiye umujyi wa Wuhan wo mu Bushinwa. Tariki 30 z'ukwezi kwa mbere OMS yatangaje ko isi iri mu bihe bidasanzwe by'ubuzima kubera icyo cyorezo cya coronavirus. Icyo gihe hari hamaze kugaragara abarwayi 8200 mu bihugu 18 ku isi yose. Tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2020 OMS yatangaje ko coronavirus ari icyorezo cyugarije isi yose. Icyo gihe hari hamaze kugaragara abarwayi 121 ku isi yose. Coronavirus yakomeje kwiyongera no gukwirakwira ku buryo ku isi yose hamaze kugaragara abayirwaye basaga miliyoni n'igice, ikaba imaze kwica abasaga 82,000. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ugendeye kuri ayo makuru n'uburyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryagiye riyatangaza bigaragaza ko harimo ikibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni hamwe mu hantu coronavirus yageze nyuma, ariko kuri ubu harabarurwa basaga 380 nk'uko bigaragazwa n'imibare ya Johns Hopkins University. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus atangaza mu kwezi kwa mbere ku isi iri mu bihe bidasanzwe by'ubuzima kubera coronavirus, yasabye ibihugu kudahangayika no kudashyiraho ingamba zitari ngombwa zibangamira ingendo n'ubucuruzi mpuzamahanga. Nyuma y'umunsi umwe gusa bitangaje, ariko ni ukuvuga tariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2020 nibwo Perezida Trump yafashe icyemezo cyo guhagarika ingendo zijya n'iziva mu Bushinwa zerekeza muri Amerika. Afata icyo cyemezo, abayobozi ba OMS ngo baramunenze bavuga ko afashe icyemezo cyihuse kuko bagaragaza ko nta gikuba cyacitse cyatuma ahutiraho guhagarika ingendo. Kimwe mu byatumye Perezida Trump ahita ahagarika ingendo ziva n'izijya mu Bushinwa
nuko yakunze kuvuga ko coronavirus ari virus y'Abashinwa, nubwo OMS kimwe n'abandi bayobozi bamwe bo ku rwego rw'isi bakomeje kumunenga bavuga ko byaba ari ivangura rishingiye ku ruhu kuvuga ko coronavirus ari virus y'Abashinwa. Mu kiganiro Trump yagiranye n'abanyamakuru tariki 18 Werurwe 2020 ababwira uko Amerika yiteguye guhangana na coronavirus, yongeye gushimangira ko ari virus y'Abashinwa, anavuga ko kubivuga gutyo bidakwiye gufatwa nk'ivangura rishingiye ku ruhu. Umunyamakuru yari amubajije impamvu akomeza kuvuga ko coronavirus ari virus y'Abashinwa mu gihe hari abakomeje kuyibona nko kubogama no kwibasira abanyamerika bafite inkomoko mu Bushinwa. Umva ko Trump yasubije ikibazo cy'uyu munyamakuru. Nuko yaturutse mu Bushinwa, ntabwo ari ivangura ruhu, oya, yaturutse mu Bushinwa. Niyo mpamvu ndashaka kubabwiza ukuri, mfitiye urukundo abaturage bose b'igihugu cyacu, ariko nk'uko mubizi Ubushinwa bwigeze kugerageza kuvuga, wenda bwarabihagaritse, ko coronavirus yatewe n'abasirikari ba Amerika. Ibyo ntibishoboka, ntibizigera binashoboka igihe cyose nzaba nkiri perezida. Yaturutse mu Bushinwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ntiryigeze ryemeranya na Perezida Trump kuri iyo mvugo y'uko coronavirus ari virus y'Abashinwa. Umunsi abishimangira mu kiganiro n'abanyamakuru, umuyobozi nshingwabikorwa wa OMS Dr. Mike Ryan ushinzwe gahunda z'ubutabazi bwihutirwa yabajijwe icyo yavuga kuri ayo magambo, avuga ko virus zitagira imipaka kandi zitariba ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa ingano y'amafaranga umuntu afite kuri konti ye ya banki, ku buryo kuvuga ko ari virus y'Abashinwa bishobora gutuma abakomoka muri Aziya bakorerwa ihohoterwa. Umunyamabanga wa Perezida Trump ushinzwe iby'ubuzima Alex Azar nawe yakunze kuvuga ko ubwoko runaka bw'abantu budashobora gutera icyorezo cya virus, ariko ntiyigeze abyumva kimwe n'umuyobozi we. Uretse ibyo gushinja OMS gutanga amakuru atari yo kuri coronavirus kandi ntatangirwe igihe, birashoboka ko wumvise amakuru y'urukingo rwa coronavirus abaganga babiri bo mu Bufaransa baherutse kuvuga ko rwageragerezwa ku baturage bo ku mugabane wa Afurika. Abakinnyi Didier Drogba na Samuel Eto'o bahise bamaganira kuri ibyigeragezwa ry'urwo rukingo muri Afurika, bavuga ko Abanyafurika badakwiye gufatwa nk'ibikoresho bigeragerezwaho inkingo zigikorwaho ubushakashatsi. Ni nyuma y'uko Abafaransa babiri, Professeur Jean-Paul Mira wo mu bitaro bya Cochin biri Paris mu Bufaransa ndetse na Camille Lot wo mu kigo cy'ubushakashatsi gikora ubushakashatsi mu buvuzi, bagaragaye kuri televiziyo yo mu Bufaransa bavuga ku muti uri gukorwaho ubushakashatsi wa COVID-19. Mu magambo ye, Professeur Mira yagaragaje ko urukingo ruri gukorwaho ubushakashatsi rwageragerezwa muri Afurika, ndetse mugenzi we Lot ahita avuga ko nabo bafite undi mushinga wo kugerageza urukingo rw'igituntu muri Afurika kandi ubusabe bwamaze gutangwa. Didier Drogba yahise yandika kuri Twitter n'uburakari bwinshi arwanya igitekerezo cy'abo Bafaransa, anasaba abayobozi ba Afurika kurinda abaturage b'ibihugu byabo. Uretse abo bakinnyi bakomoka muri Afurika, hari n'abandi bantu batandukanye barimo n'abo ku mugabane w'Uburayi bagiye bagaragaza ko nta cyiza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byifuriza Abanyafurika mu kubageragerezaho urwo rukingo. Alors c'est très étrange ce qui se passe actuellement parce que les pays occidentaux ne font rien pour guérir les Africains. Biratangaje biri kuba kuri ubu kuko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nta kintu bikora ngo bikize Abanyafurika malaria. Nta kintu bikora. None mu buryo butangaje ngo basohoye amamiliyoni y'amadoze mu rukingo bavuga ko ruvura coronavirus. Urwo rukingo si urukingo, mu by'ukuri ntabwo bazashyiramo urukingo gusa muri urwo rushinge, mugomba kubimenya. Abo bantu nta kintu bakora batagamije inyungu. Simvuga abazungu batuye muri ibyo bihugu, ndavuga za guverinoma n'abaziyobora. Ntabwo ari abagira neza, ntabwo bagiye kubaha impano gutyo gusa. Barashaka Afurika, ariko barashaka Afurika itarimo Abanyafurika. Imfashanyo buri gihe zagiye zifashishwa mu buryo bwo kubaroga. Ubwo abashobora kureba kure, mwirinde gufata urwo rukingo rwa coronavirus, mu by'ukuri rutazigera rubavura coronavirus. Certainement pas soigner le coronavirus. Ibyo urukingo bivuga ko rushobora kugeragerezwa muri Afurika byahumiye kumira ari nyuma y'uko Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS atangarije ko ibitekerezo by'abo Bafaransa babiri byo kugerageza inkingo muri Afurika byuzuye ivangura rishingiye ku ruhu. Uyu muyobozi yamaze kuvuga yeruye ko Afurika idashobora kandi itazigera iba ikibanza kigeragerezwamo urukingo urwo ari rwo rwose. Kugeza ubu ariko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga gakomeye, kuko yatangaje ko yibasiwe n'ibikangisho by'uko ashobora no kwicwa biturutse ku mibare myinshi y'abakomeje kwandura ndetse n'abahitanwa na COVID-19 biganje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
kubwo ariko ikimubabaje ngo si uguhozwa ku nkeke nk'umuntu umwe, ahubwo ikibazo ngo nuko abantu bafite uruhu rwirabura ku isi bose bari gutukwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuwa kabiri tariki 7 Mata 2020 yatangaje ko ubuyobozi bwa OMS buhagarariwe n'umunya Ethiopia Dr. Tedros Adhanom bwarangaye ndetse bukayobya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye no gukumira icyorezo cya COVID-19. Trump avuga ko Tedros yagakwiye kuba yaraburiye isi hakiri kare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko, ariko ngo aho kubikora yahisemo gushimagiza Ubushinwa, kandi ngo hari gihamya yuko bushobora kuba butavugisha ukuri ku bijyanye n'icyorezo cyibasiye isi. Perezida Trump na bamwe mu basenateri bo mu ishyaka rye ry'aba Republicans bamaze gutangaza ko bateganya guhagarika inkunga Amerika igenera OMS iyobowe na Dr. Tedros. Imibare yo kugeza tariki 8 Mata 2020 igaragaza ko abarenga 1,500,000 bamaze kwandura coronavirus ku isi kuva yadutse mu mpera z'umwaka ushize. Amerika yonyine ikaba yaragize abarwayi barenga 426 ndetse n'impfu zikaba 15,000 mu 88 iki cyorezo kimaze guhitana ku isi. Ibi byatumye hari abanyamerika batangiye kwishyiramo Dr. Tedros uyobora OMS ndetse banamusaba kwegura. Gusa Tedros avuga ko abamutuka bamaze kurenga umurongo wo kwibasira umuntu ku giti cye, ku buryo batangiye gutuka umuryango w'abirabura batuye isi muri rusange. Ibi yabivuze mu kiganiro yatanze ku mbuga nkoranyambaga kuwa gatatu tariki 8 Mata 2020. I know that I am just an individual. Tedros is Nzi ko ndi umuntu umwe. Tedros ni akadomo mu isanzure. Ibibazo byatangiye kumubaho nk'umuntu ku giti cye ntacyo byari bintwaye. Nahisemo kwibanda ku bijyanye no kuramira ubuzima bw'abantu. Narabivuze kenshi, turimo kubura abantu. Kuki nakwitekerezaho nk'umuntu uhozwa ku nkeke mu gihe abantu barimo gupfa? Ndinde wo kwigira igihangange imbere y'abantu barimo gushira. Abantu barimo gupfa hose ku isi. Niyo mpamvu navuze nti mushobora kuba mwarakurikiranye ubutumwa bwanjye kuri Twitter. Mfite umutima w'ubugiraneza kandi wagukiye abari mu kaga ndetse n'imiryango y'ababuze ababo. Sinabona uko mvuga iby'ibitero nagiye mpura nabyo mu gihe cy'amezi 2 cyangwa 3 ashize. Amagambo yo kuntoteza cyangwa yirondaruhu, banyita amazina ngo mwirabura, ariko ndanabyishimira kuba umwirabura w'umunegro kuko ni umwirabura nyine. Ndabyishimira rwose ntacyo bintwaye. Ibi byo ndabitangaza, ndetse hari naho nterwa ubwoba ko nzicwa. Nta bwoba binteye. Ibi bintu bimazemo amezi 3 yose, ariko ikimbabaza kurushaho nk'uko nigeze kubivuga mu kiganiro n'abanyamakuru, iyo umuryango w'abirabura wose watutswe, iyo Afurika yose yatutswe, ahaho ntabwo nabyihanganira. Iyo bigeze aha, ntangira kuvuga ko abantu barenze umurongo. Iyo ari ibintu bireba umuntu ku giti cye, nubwo byaba ibikangisho by'urupfu, ntacyo byari bintwaye, nta n'icyo nigeze mbivugaho. Ariko iyo umuryango mugari twatangiye gutukwa, biba byarenze ihaniro. Birakabije. Ntabwo twabyihanganira. We cannot tolerate that. Uku guhozwa ku nkeke kwa Dr. Tedros kwamaganwe na bamwe mu bayobozi ku isi barimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe Musa Faki Mahamat, Perezida wa Namibia Hage Geingob ndetse n'umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stefan Dujarric. Musa Faki Mahamat niwe wabanje kwandika ubutumwa kuri Twitter avuga ko yatunguwe no kumenya iby'ubukangurambaga bwa guverinoma ya Amerika bwo kwibasira no kurwanya ubuyobozi bwa OMS. Muri ubwo butumwa yagaragaje ko umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe uri inyuma ya OMS n'umuryango wayo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ku bwa Faki Mahamat, icyo abantu bakwiye guhanga amaso ni uguhuza imbaraga mu kurwanya COVID-19, ikibazo cyo kwitana ba mwana no kubazwa inshingano kikazaza nyuma. Perezida Kagame nawe yasubije ku butumwa bwa Musa Faki Mahamat avuga ko yemeranywa nawe mu buryo bwose. Perezida Kagame ati, ndibaza nti ni Dr. Tedros, ni OMS, ni Ubushinwa, uwibasiwe ninde cyangwa ni bose hamwe? Reka twibande ku kurwanya iki cyorezo, naho ugomba kugira ibyo abazwa byazakorwa nyuma kandi mu buryo bunoze. Muturinde politike nyinshi, Afurika ntabwo ari zikeneye. Mbese ninde uzikeneye? Umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stefan Dujarric mu izina ry'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres
avuga ko OMS nta kitakoze kugira ngo ihangane n'icyorezo cya COVID-19, agashima ubufatanye bwatanzwe ku bihugu bitandukanye bwabo bw'ibikoresho, guhugura abantu ndetse no gutanga amabwiriza y'ubwirinzi. Aba bayobozi bagize icyo bavuga kuri iki kibazo nyuma y'uko Perezida Trump atangaje ko ari gutekereza guhagarika inkunga Amerika yateraga OMS, avuga ko iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryitambitse nk'ano umugambi wo guhagarika ingendo zose ziva mu Bushinwa coronavirus igitangira gukwirakwira. Gusa ntibiramenyekana uko bizakorwa, kuko Kongere y'Amerika yamaze kwemeza inkunga ya miliyoni 122 z'amadolari igenewe OMS muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, mu gihe Trump yari yasabye ko iyo nkunga yagabanywa igasigara kuri miliyoni 58 z'amadolari. Kongere y'Amerika bivuga ko itakwemera ko iyo nkunga igabanywa muri urwo rwego, mu gihe hakenewe amafaranga menshi yo guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Mu gusesengura iki kibazo, ikinyamakuru The Guardian cyanditse inkuru ndende igaragaza ukuri gushobora kuba kwishe nyuma y'umugambi wa Perezida Donald Trump wo kwibasira OMS n'umuyobozi wayo. Iyo nkuru igaragaza ko ikibazo cy'ikwirakwira rya coronavirus nabikomeje guhitana gitangiye kurenga Perezida Trump, kuko kugeza ubu Amerika ari iza kwisonga mu kugira umubare munini w'abari guhitanwa n'iki cyorezo ku isi. Ikinyamakuru The New York Times giherutse kwandika ko umujyanama wa Perezida Donald Trump mu by'ubucuruzi Peter Navarro mu kwezi kwa mbere yagaragaje ko icyorezo cya coronavirus gishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyamerika babarirwa mu mamiliyoni ndetse n'ubukungu bwa Amerika bubarirwa mu bihumbi by'amamiliyari y'amadolari bukahatikirira. Perezida Trump ntiyigeze agaciro impuruza y'umujyanama we mu by'ubucuruzi kugeza ubwo uburangare bwe butuma abanyamerika babarirwa mu bihumbi babura ubuzima, nk'uko Susan Rice wahoze ari umujyanama mu by'umutekano aherutse kubibwira ikinyamakuru Washington Post. Perezida Trump yahakanye kenshi uruhare rwe mu kuba coronavirus yarakwirakwiriye cyane muri Amerika ikaba iri guhitana ababarirwa mu bihumbi. Igisigaye nk'uko ubusesenguzi bwa The Guardian bubigaragaza, no gushaka kuwagerekaho amakosa yatangiye agereka ku Bushinwa, politiki y'ubuvuzi yashyizweho ku butegetsi bwa Barack Obama yasimbuye ku butegetsi ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Kuwa kabiri tariki 7 Mata 2020, umubare w'abahitanwe na COVID-19 warazamutse cyane muri Amerika, barenga 200,000 ku munsi umwe. Uratekereza ko Perezida Trump yari acyorohewe? Nibwo yatangiye kugaba igitero ku ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS n'umuyobozi waryo, nubwo ryari ryatanze impuruza mu kwezi kwa mbere, ariko Trump ntayiha agaciro. Icyo gihe yavuze ko icyorezo OMS yavugaga ko cyateye isi giturutse mu Bushinwa ari nk'ibicurane bisanzwe bidakwiye gutera ubwoba abanyamerika. Ibi Trump yavugaga mu mezi abiri ashize kuva mu kwezi kwa mbere, ubu binyuranye cyane n'ibyo ari kuvuga muri iyi minsi. Kuri ubu baravuga ko OMS yari ifite amakuru menshi kuri iki cyorezo ariko ntiyashaka kuyatanga, ahubwo ibogamira ku ruhande rw'Ubushinwa Trump yemeza ko butashakaga ko isi imenya ubukana n'umuvuduko w'icyo cyorezo. OMS yatangaje tariki 30 z'ukwa mbere 2020 ku isi iri mu bihe bidasanzwe by'ubuzima kubera icyorezo cya COVID-19. Nyuma y'ukwezi kumwe OMS bitangaje, Perezida Trump abinyujije kuri Twitter atangaza ko icyo cyorezo muri Amerika kitabona aho kimenera, ko bari bakiteguye bihagije. Bidateye kabiri tariki 16 Werurwe 2020 yatangaje ibihe bidasanzwe muri Amerika. Ubusesenguzi bwa The Guardian bugaragaza ko kuba Trump ari kwikoma OMS n'umuyobozi wayo Dr. Tedros bitaje ku mpanuka, kuko kuva mu kwezi kwa kabiri igihe yagaragaza ko nta kibazo na kimwe coronavirus iteye Amerika, yasabaga ko inkunga OMS igenerwa yagabanywa ikava kuri miliyoni 122,600 by'amadolari ikajya kuri miliyoni 57,900 by'amadolari. Yashakaga kwigabanukaho kimwe cya kabiri kirenga. Ikirenze kuri ibyo nuko kuwa kabiri tariki 7 Mata 2020 aribwo yatangiye kuvuga ko inyandiko z'impuruza yoherejwe n'umujyanama we mu by'ubucuruzi Peter Navarro mu kwezi kwa mbere amugaragariza ibibazo coronavirus ishobora gutera Amerika kugira ngo hafatwe ingamba atazibonye ku gihe, ariko nanone akavuga ko yakoze ibishoboka ahagarika ingendo ziva n'izijya mu Bushinwa. Nubwo bimeze gutyo, bivuga ko kuva hagaritse izo ngendo hari abantu bagera mu bihumbi 40 bageze muri Amerika bavuye mu Bushinwa. Hari amakuru uko avuga ko Ubushinwa bwabo bwaratinze gutangaza ibya coronavirus kandi yari imaze igihe hitana abantu mbere y'uko ibyo bitangazwa na OMS. Bamwe mu mpuguke mu by'amategeko bagaragaza ko Ubushinwa bushobora kuregwa mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kubera uburyo bwitwaye mu gihe isi ihanganye na COVID-19. Mu gihe byagaragara ko itatanze amakuru yari akenewe ku gihe nk'uko Perezida Trump abivuga, Ubushinwa bwafatirwa ibihano birimo gucibwa amande abarirwa mu mamiliyari ibihumbi y'amadolari yatangwa nk'impozamarira ku bafite ababo bishwe na COVID-19. Mu itegeko mpuzamahanga rigenga iby'ubuzima
harimo ingingo nyinshi bivuga ko zagenderwaho mu kurega Ubushinwa. By'umwihariko mu byagenderwaho hakaba harimo kuba bivugwa ko Ubushinwa butatanze raporo kuri iki cyorezo ku gihe, ndetse no kuba hari amakuru bamwe mu baganga bo mu Bushinwa bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga agakurwaho na leta y'Ubushinwa, ndetse bamwe bakabizira. Gusa ariko izo mpuguke nanone zigaragaza ko hakiri akazi katoroshye ko kubona ibimenyetso bifatika byagenderwaho mu guhamya icyaha Ubushinwa. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye ko twabanye muri iki cyegeranyo, nkwifuriza amagara mazima. Guma mu rugo.